vem dizel na zadnjič ćemo peljati. Da. Stari, kaj misliš, da si že vsega navajen, ti pa opalijo let z Austrian Airlines iz Gradca ob 5:30. Pa kdo je v luftu že preden reči kikiriki, petelin, ne. Hotel sem reči, kdo je v luftu še preden petelin reče kikiriki. Jaz pičim na Poljsko, zato ker se bo sred Varšave zgodil en zelo kulski avtomobilski event, Gymkhana GRiD. Pobral sem ključe od rentakarja, najdem, grem na prizorišče, komi čakam, videli bomo kup zanimivih ljudi, da v hudih avtih sploh ne govorim. Tudi Ken Block, valjda pride, se to stvar si je on zmislil, on pa veš, kjer ga fura, ne? Ta zadnja beštija, ki jo je ustvaril, Kozija. Evo ga. Se ne vem, kje se gre van, stari. Ravnost. Free at last. Če sem jaz zdaj prav. Use your eyes, god damn it! To sem jaz. Mislim, da smo mi. Pa sem pa enemu rekel, I'm here with monster. Pa je rekel, pa je rekel, okej. Komi čakam, da se začne, da pokažem par teh zverin, ka avti so bolani. Evo, takoj tukaj imamo domačina Poljaka, Toyota GT86. Sosed od domačina je pa že Hrvat Marko Paljan s svojim BMW. Zdaj moram pa jaz počas po akreditacijo, drugače me bo kdo še ven nagnal. Pa gremo naprej. Dobro, pa mogoče sam še en pit stop, preden pičim noter. Kaj pa tole? Veš, kjer avto je to, ne? Ta nova Supra. Veš, kaj bi jaz rekel? Da je tale avto še kar pri tleh. A misliš, da spravim svoj prst spodaj? Glej to. Ne gre. Ne gre. No, tukaj je pa verjetno najbolj slaven avto od vseh, ki se bodo tokrat pojavili na Gymkhani. To je pa, ja, Kozi od bloka. Glej ga. In ta spoiler je v moji knjigi top koliko? 3, top 4 ever na serijskem avtu. Se strinjamo? Evo, dubo akreditacijo, to so prav te stvari, ki jih rabim, da se lahko kolikor toliko prosto premikam. Zdaj je pa na vrst čas za intervjuje. Prvi je Oli Solberg, sin svetovnega reli prvaka Petra Solberga. For sure, it's Colin McRae, Yeah. Tommy Mäkin, and Mika Häkkinen. Okay. Yes. Colin because of the obvious reasons, because of the flamboyant driving style and the success. And He has the attack, he has the correct driving style, and then Tommy Mäkin, he has the thinking of a championship. And then you have Mika Häkkinen, I think this is a cool character. Very different personalities, but it's a cool mix together. You know? Yeah. If you combine all their specialities into one, it could be a good pack. I think I'm improved as a much calmer driver, much more clean, not take so much risks, and always try to be consistent. So, of course, it's always been my goal, and now I'm coming closer and closer and closer, always learning something. Right now is to get my driving license so I can do rally in Wales, because I just entered for Wales now. So. That would be. I need my driving license, and it's 1 week before Wales. Really? And I've already entered to Wales, so I need my driving license. So that's my next goal. Ok, zdaj še en intervju mi je ostal, to s človekom, ki sedi točno tukaj. Mislim, da mu je ime Ken neki. Ken. I love the 90s hot hatch type cars. And for us in America, you know, that hot hatch thing from Europe, you know, came over because, you know, the American cars, you know, in that era weren't the hot hatch cars. Yeah. We tried to do them, but not as well as I think the Europeans. And the Escort, to me, was one of the coolest cars of that whole era and from the 90s, especially with the, you know, the wing. With the wing. You know, the main thing is your mind becomes a bank of information, you know, and you have to subconsciously pull on all these different experiences to put everything together. And sometimes that works well and sometimes it doesn't, you know. And
You know, this year I've struggled at a couple points where it should have been easy, but then I just did Nitro World Games and actually set the fastest lap time of all these competitors that their only thing is rallycross, and I did one event this year and I set the fastest time. I kick flipped a couple of years ago, but my son is just getting into skateboarding, so I've started skating a little bit more, but I mean, I can do a simple pop shove. I can do a switch pop shove it. All right, that's fair. Yeah, but that's really the limit to it. To really be able to put in a good ollie takes repetition. Zdaj pa, slišiš? Poka, gume kričijo. Look, Wood! Pa še en od avtov, ki zelo, ampak res mislim zelo izstopa. Vidiš tega za mano? Dodge Charger. Old school avto. Zelo new school tehnologijo. Pa zanimivo, ne? Še ena 2JZ konverzija. To se pravi osnova, Subaru BRZ, pa Toyotin ta star motor noter. 800 kojno. Kanač! So nas poklicali po en tak malo hecen prostor, zato ker nas bojo oblekli nas bojo na take hecne bele pajace, zato da se ne omažemo. Evo vidiš, takole približno bom jaz videti čez 7 minut pa pol. Zdaj pa pojmo en krog. Ovo je BMW E30 M3 replika. Replika znači tijelo je ko M3, motor je M20, getriba je od E46 320 dizela sa 6 ganga. To je Petar Solberg, ko VIN dizel, na zadnjih ćemo BMW-a digati. Da. Cifru, koliko konja? 280? Hladno. 240? Toplo. 220 konja ima. Stvarno? Ovaj auto ide sa slick gumama 5 sekundi otprilike do 100. Fuck, stari. Za na koncu povedal pa eno zgodbo o navdihu. Veš, je bil enkrat en fant, ki je izgubil obe roki v nesreči z motorjem. No, danes voz pa tale drift avto za mano. Brez debancije. Bartoš Ostalovski. Mogoče si ga kdo od vas spomne iz, mislim, da je bila zadnja ali katera epizoda prve sezone Grand Toura. Poglej, to je on. Vidiš, njegov Skyline R34 je opremljen z avtomatskim ZF-ovim menjalnikom, šalta prami, mislim, šalta z ramo. Smo morali malo počakati, da se je tale mimo odpelo, ne? In veš, kako Ostalovski voz ta avto? Gas ima na desni peti, bremzo ima na desnih prstih, na nogi, z drugo nogo vrti pa volan. Stari, to je noro. Zgubiš obe roki, pa se ne pusti prepričati, pa voz drift, voz Gymkhano GRiD. In to z levo nogo.